Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kakak Nela di rumah Ajian School. Hari ini kita akan belajar membaca doa niat berwudu. Kepada Kakak Nela kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asrari fardhan lillahi ta'ala. Oke ya. Sekarang sudah selesai membaca niat berwudu dan kita lanjutkan dengan akhiran salawat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kidam baka muhalafatu lil hawadisi yamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradah ilmu hayya sama basar kalam kadiran muridan haliman hayyan samian basiran mutakaliman. Ilmu hayya sama basar kalam kadiran muridan haliman hayyan samian basiran mutakaliman. Oke ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.